Dobro večer. Programskom šemom za ovu godinu, posle nekoliko godina, stari dobri filmovi su ponovo dobili jedno stalno mesto na televizijskom programu. To je ovo nedeljo veče, dok ova špica treba da nas podsjeti na te neosporne kulturne i filmske vrednosti. Ovi filmovi će iz filmske redakcije televizije Beograd biti prikazivani sledeće 22 nedelje, uvek u ovo isto vreme. Jedna novina je u tome što će filmovi biti prikazani po izboru gledalaca. O čemu se zapravo radi, objasnit ćemo u ovom kratkom razgovoru sa drugom Žikom Srećkovićem, glavnim i odgovornom urednikom TV Novosti, koji zajedno sa nama pripremaju ovaj program. Ovo je prvi put da gledalci, odnosno čitaoci TV Novosti, direktno učestvuju u kreiranju programa, odnosno u kreiranju repertoarske politike. I čitaoci koji su se odazvali ovoj akciji, o našem pozivu, a i mi u redakciji smatramo to značajnim procesom demokratizacije na relaciji televizija-gledalište. Ubeđeni smo da vaš glas kojim možete da se javite TV Novostima znači puno iz prostog razloga što je naša obaveza da predlažemo filmove koji vrede da budu viđeni na televiziji. Međutim, novina je u tome što od 3 predložena filma vi možete da odaberete jedan i on će biti određenog dana i prikazan, što se objavljuje u TV Novostima. Filmovi su uglavnom starijeg datuma, počeši recimo od 30. godina, a završavajući negde sa 60. godinama. Među njima će biti filmovi najpoznatiji svetskih kinematografija, pa naravno i naše. U isto vreme želim da kažem da će većina ovih filmova biti prikazana premijerno, dok će po izuzetku biti prikazani i filmovi i po drugi put, i to oni za koje mi predlažemo, one za koje pretpostavljamo da mogu da vrede da budu viđeni još jedan put. Druže Srećkoviću, mi smo do sada uspeli da dobijemo program za mart mesec, to znači 5 filmova. Međutim, čitajući vaše novine, primetio sam da se broj čitalaca kreće negde oko 5000. Recite nam da li ste vi zadovoljnim odzivom gledalaca i čitalaca? S obzirom na tiraž TV Novosti koji iznosi oko 300.000 primeraka, 5.000 svake nedelje čitalaca naših koji se jave ne smatramo onim optimalnim brojem. On će biti svakako veći kada počne da se realizuje ovo što je unapred bilo dato. Tek kad se budu vidjeli rezultati, to znači da počeva od večeras, očekujemo da će taj priliv glasova biti mnogo veći. Mi ćemo večeras gledati prvi od ovih filmova, ali pre toga ja želim da vam kažem još nešto, a to je da su imena koji će u buduće biti u igri, da se izrazim sportskim rečnikom, stvarno ona koja zaslužuju pažnju. Među njima se recimo nalaze Roberto Rossellini, Jacques Cocteau, Jean Becker, Jean Gabin od glumaca, Lino Ventura, Jeanne Moreau, reditelji René Clément, Ingmar Bergman, Emilio Fernandez, glumci Charles Boyer, Bing Crosby, Fred Astaire i tako dalje. Dakle, to su sve filmovi koji vrede da se vide, a oni koji dobiju najveći broj glasova, oni će biti prikazani u ciklusu ovih emisija. Neki od filmova koji budu predloženi vjerojatno će biti viđeni tokom sledećih godina na našem programu. Druže Srećkoviću, možete nam reći kakav je program za mart mesec? Prema glasovima čitalaca, taj repertoar bi za mart mesec izgleda ovako: večeras Virginia City sa Errol i Randolphom Scottom u glavnim ulogama, režisir je Mark Curtis. Nedelju dana kasnije, znači iduće nedelje, 10. marta, Filadelfijska priča, američka komedija Georgea Cukora ili Cukora sa Katharine Hepburn, Jamesom Stewartom i Caryom Grantom. 17. marta francuska komedija Milion, René Claira,
24. marta Plavi anđeo sa Marlenom Dietrich u glavnoj ulozi i 31. marta Sladak život, film Federica Fellinija. Dakle, kao što vidite, ovaj program zaslužuje našu pažnju, a obzirom na to da imate vremena da se uključite u ovu akciju, pretpostavljamo da će ova programska akcija za koju interesa imamo svi, i mi iz televizije i TV Novosti kao novine, ali i vi gledalci kao čitaoci, da će ona uroditi plodom i da ćemo obezbediti najbolji mogući program u ovoj situaciji. U isto vreme želim da vam kažem, ova akcija je samo jedna od jedne koju filmska redakcija radi ovih dana. Međutim, do sada smo domaće filmove birali prošle godine, ove godine smo birali najbolje filmove sa festa, ali to su radili stručnjaci, da tako kažem, to su radili filmski kritičari. Ova akcija sada je upućena direktno vama, prema tome svi možemo u njoj da učestvujemo i od nas svih zavisi kakav će njen kvalitet biti. Druže Srećkoviću, nadam se da će ova akcija imati puni efekt. Ne bismo inače radili. Doviđenja i želim vam prijatno veče uz film Virginia City.